India cricket team ni kasam captain Sourav Ganguly no Khlaijak Sinai Tripura tourism ni brand ambassador abonotiyai krak shala Sourav Ganguly be malaina ni bage Kolkata ni behala o thangka hastini tourism beding ni montri Sushant Chowdhury Paithaga Mukthang Unani Bukhak Hastini Lukurong ni Imang Indian cricket team ni kasam captain Sourav Ganguly no Khlaijak Sinai Tripura tourism ni brand ambassador Sakang ni Shimina India cricket team ni kasam captain Sourav Ganguly no Tripura tourism ni brand ambassador Khlaina ni bage Kashama ni Shanmu abonotiyai krak shala Sourav Ganguly be malaina ni bage Kolkata ni behala o thangka hastini tourism bedik ni montri Sushant Chowdhury a shala Khorang ni bishingo damsha jara romboi onglaika Koglam paimani yagulo fataro ongkhore faye Khorang ni mukhango nukjaka kuchung monimu Tripura tourism ni brand ambassador ungnani bagoi Tripura hastini proposal na India cricket team ni kasam captain Sourav Ganguly go shioina har kahunke hakotor beremo thangbo shogoinai Tripura tourism bedik ni awaimu aboti shanani kokkoroi Bureau Report, Chini Khorang.